paingo puanga na tolu ke tau ko tau paka amo pe te lia na ia taimi ko hoko mai ai mahaki ko ni ki Tonga ni ko peseti lahi o kakai he lava pe he peseti lahi ko o kakai ko Huhu ke ne lava o ta o pe mahaki pa kono winga ko po tu ko ni ke mau ka watu no o ki kakai ko o te kai ke na hu pa ko me na lava ki ai o ku ata ka ku ke po me a pe tu ka ku ke pano mai o ku ke pe tu ko no pa o wa pe mai tau pa o nga e Leva o pa ko ni o ku tu ku mai me nga po no muli ke o me nga pa to ko ni ke lava Huhu aki a o tau kakai Tonga ni ko pe ko malu mo hao a o tau ponua e ka ha o tau te pito ki to pu ko pa Tonga e me tau ta havalu kamata ai tau kon ke pa Huhu o pa ia ke olonga ke te mo tolu o te ke mo Huhu ko pa nga mali ke mo lava mai ke paka au nga e Leva ai o pa ko ni ko hene e pot nga o mo i ko ia ko apila to ia mala va inga o GPS ngere ia he pong ine ka nga o me pa mahaki lava mai pe ko pe ki pa malo hen ke mo ma pe ka pa ku ke pi hopo pa malo sino lava mo ia nga pa tongia ko ia hen ko lo pe ke mo lava mai kita pa au nga e ahon malo Malo pito mo al lokvalu le hai nga wele le tatangi pe telefoni ko ko te wala na fe ma ngai fai ki ko e ahoni fo ki o ki ai ngai fe tu ke ko smau mai ai pot ngai mo ui ke na to ko ne tai ke mo to mo fe ma hu Malu'i ko mo me mai ko ni ki ngele ia te mo fa to nga i tu i he holo fo o si fo lai ngai jumping castle ko e te ke ki tu no mo ki fa ma lohi pe te mo me mai ko si he ni timi ai potunga mo ui o he ni foka to ta ofa tu kia ko e pule le o ke va nga ki tu a potunga mo ui pe mo ka ne si te u ko hen ka fale aka la tu selu e fale aka te la mo ma ki fa matala no ko hu mai ko ka kai e te na hu mai mata pa ko e pe o mai ngi ko ha ai me ko e hoko pe mo ki fa matala mai e lia ko ni ospe ko pa te tau hoko tu Leva alo apete ma ofenga mali e mona ai koe pongpong koe ni o ku mau toko nima, ka te toko taha ki hau. Pea, ai koe hu mai koe i he matapa, hu mai he matapa koe lahi. Pea, ai hu mai a whakamata ake ai le sisita. Koe hau koe he le sisita, o si pe le sisita, pea e lava mai Leva ki he whaianga Huhu, o taritari ki he hu ki loto loki whaianga Huhu, o whakahoko e ne Huhu. Pea koe hiri pe ai Huhu no hono whai. Pea e lava Leva toko taha ko ia o taritari i he sea ko e te ke hua e pe ki to au alu. O tok mao e ne papa ki i he minute e taha nima ki he hawhi hoa. Pea aia koe ngahi station ko e ni, aia koe okfie mao e IT ki hao ki he le sisita, pa ki hao tari he lok Huhu, ke hu ke lok Huhu, hu ki he whai ho Huhu, pa ke mea Leva ki nui ki he o taritari e ho minute taha nima ki hawhi hoa. Alo. Malo o pito fale aka ku mau o pito e te e pongpongi ni pa te whaf ofa fok mo holo. Aia te mo mea mai foki ki he ngai whitu ko ne whakahoko ai Huhu Malu'i e pongpongi ni. Ko kore pe e whanga maari e ko ni ke tau hoko atu ai pa mo toke ta ofa tūkia ko toke ta ofa tūkia foke pule leo ko ni wa ngau e ki tua ai potu ngau e mo ui. Pea o si teu mai ai ngahi feitu ke he pompongin. Dr. Ofa, good morning. Ko whainga maari whuke ni ke lava mahani ihi mei heni. Kai ngata pe hangi ko whakawhi ko na lokwalu. Kai ngata pe heni ihi ko ni ngere ia. Ko haipe wofi mai elia ko ni uwhi kau ke Huhu Malu'i. O ku maau pea teu atu ai pot ngai mo ui. Dr. Ofa, ko hai mahu inga o e polokalama ko e ahoni. Tata te whito no whakaho ko i he aho toko naki. Malo apito mona pa ko korepe ke u whanga he whakatapo whaawhake at pa me he whamafola lea mo ata. Ka tāpe ke u kaunga kau atu i he fia o pongpongini ko hipe ko teke ngā ue koni ko tataki e he 8 minister ka ko e whawhafonga wharearea whokia ai Tongatapu tolu. Pea ko ihi ko kamata ia ingele ia i he pongpongini pa mo e mahu inga o e ahoni. Ko no mahu inga ia ko e ahoni ko ihi ko e tuu mai ai community ke nau kau ngā kau
i hono poupoua e polokalama hu Malu'i whaafonua koe ni o Covid pa moi potungau e Malu'i. Pa koe uhinga lahi pe o mau wheinga ke hu mai ki tua ke community ke whaiha whetaki nima ke hu Malu'i koe ni. Koe hui e whatoka ngai ai tuai, ai kau mai, ai toenga kakai whonua o teike nau kau ke hu Malu'i koe ni. Ki he polokalama koe ni. Pa mahu inga o pito koe hui he koe whaito ofo ke o whakangata pe hono malohi. Kua pau ke tau whakaau ngai ia o whakatatau ki he taimi o kuwhia mao ke whakaau ngai ai. Aia koe ngai whai whaito o kono maulotonga mao he taimi ni o ku expire ia he atahaua kono November. Pa ko uhinga ia e polokalama koe ni mohono mahu inga he e kutoe e tau toko tahamano ua awhe tupu. Ke nau kau mai ke polokalama koe ni ke nau mau ai ulaki tousi koe ni o Huhu Malu'i koe ni. Pea koe uhinga ia o teke ngā ue koe ni ko kamatai i he ngahi wāhenga i he ahoni toko nā ki pa moe whakaamu ke lele ai pe he wiki kahau. Ko ki nau tolu ko ia e kau mai koe ni ke Huhu Malu'i i he ahoni pa moe wiki kahau. Ke whakaau ngā ai whaito o koe ni nā aku lawe ki ai. Koe whakaamu ia ko hika lava ke hoani e nau Huhu Malu'i ki mua. I tisema he atatolo tisema ko uhi he ko whaito o ko toenga ki he hoani e expire he atatolo tisema. Pa ko tui ko mea mau inga, mau whainga ai kore mo e whakatangi atu ke kakai e whonua ka ki mau tolo mau mea mai ke polokalama koe ni. Ka pau mu iai hani iho mau ilo te ke nau kau mai ke Huhu Malu'i koe ni. Ka taki ka mau whakaloto atu ke nau kau mai ke tau whakaonga e whaito o koe ni. Pea i he taimi tatau, koe tau hanga Malu'i ia, a koe whakafoi tui, a ho whamiri, ai kakai ho kolo, ai kakai ho siasi, pa moe whonua whakalukfua, ke Malu'i ki nā tolu me whaingata, a koe ni moe haa o Covid-19 wa o ka whaiwhai ange kua o mai ki tongani. Koe taimi i pēni, ke omi he eiki, ho tau whainga maari e taimi lahi koe ni, ke whai ai e polokalama koe ni. E koe momeni te tō mai ai Covid-19 wa ki tongani, tō mui au pito haa mou toki whainga mai ke mou Huhu Malu'i. Hei kai ke tō mui au pito ia. Ka koe uhinga ia e whainga maari e koe ni, mau kore atu. Whakatangi atu ai potunga e Malu'i, fōu atu he kau whakafofonga whare area, pe he ke kau ofisa kolo kau takiloto e ngahi community. Koe uhipe ke mou kau mai. Ke tau tuu whakataha, ke Malu'i e whonua pa me whainga taa koe ni. Malo au pito. Alo pito e Dr. Ofatukia ko e pulele o le whakia wa ki tu angau e ko ai potu ngau e Malu'i. Te mo mea mai pe ko e te kia ke hoko hiva, ko kamata ke tō mai ki nau tolu ko nau whia pou ke polokalama Huhu Malu'i ko uhi ko whunga ke Malu'i a tongani. Ka koe potu ngau e Malu'i koe ko hatoa e tu toko taha. Hange ko e whamatala ko nei mai Dr. Ofa o ku iai ai kore kia ki mo tolu ko ni community kautaki lotu ko e kau mo ngai tangata mo kau whiwhine o e kolo ke mo toko ni mai o uki mai ki nau tolu ko nuk teu ke peku whia mao ke nau kau ki polokalama Huhu Malu'i. Ko e pongpongi ni o ki hene ai polisi ko whanonga mafi. Ko e whafofonga mai whuke me he Tonga police. E mafi malo tau te mai pongpongin ko lawe i wako hato ki taimi eni o kwhai whenga ai aki ai pot ngai polisi. Peko e Tonga police pe mo e poto ngau e Malu'i. O manga ki whamatala no i he ki he ngau e koe nuke whakahoko. Malo pito mona mau whakamari. Koe ngau e koe ni mau whakahoko i whetuni koe no takanga i ai malu pe mo e hao koe i ai. Mga whahari whakato os ki kakai. Nau tolu ko ma e huhu Covid. Kau maa e kau ngau e whoki. Uhi ku taimilahi ku iai ki tai whenmai no aki. Pea o ku mahu inga pe ke takanga e malu koe a kau ngāwe. Pea koe ngāwe kone mau whai o ku whakakato kotoa pe i ngahi saiti kotoa pe whai e whai ngā huhu. O ki ai e polisi kotoa pe ai ke ne tokanga i. Ai malu mo hao e kakai, nau tolu, nau lava mai o huhu Covid. Kau maa e kau ngāwe kone e whare mahaki. Tapi he ki hono whamalohi ai tūtū ni koe aku o mai he pule anga whekau aki mo Huhu Covid. Ko tui ki uhinga peia ko mau heni ai i he pongpongin ka maa ngai whetu kotoa pea ki ai e kau polisi. O ku mau ngāwe kotoa pea ki he malu mo hao a kakai ka maa ai kau ngāwe koe ni ai whare mahaki ko ki nau tolu o ku frontline a koe i he ngāwe koe ni.
Malo pito mafi pe o te tala munu ki he whatongia e aho ni, o whapeke ola lele e tau whainga koe ni ma ai whonua. Te ahme ke tānaki? Ok, malo pito whalata ho t-shirti. Let's get vaccinated, let's go. Ko e tu koe taimi he taimini, toi pe mini te ua pe hoko hiwa, ko whatonga e ko kamata ke haua ki nau tole ko nau whekau ki he, nau whemau ke hu malu e pongpongi ni. Tau ki kolosi mange ki he ki i whewhine whafo ofa koe ni. Ana malo e tau ma e pongpongi ni. Sai pena skole pe ka ana tapueluelu pe lava pe o ai pe haki whamatala no no. Aia ko ana fu whai whatongi e he whalele aga ko pongpongi ni ko whatonga e kau koe he ni iho ku wawe mai koe ki he ni. Ko hae mena ke, o ke pehu au hano ai koe ni ngahi aho ma ke he pehe ni. Malo pito mona ko tu i pehu au nga pito no whaho koe Malu'i he aho Tongatapu hage koe ni ihi koe no mo ua he ngahi ngawe ana ngahi whatongia ki he pepa toko nga pito aho Tongatapu hage koe ni ko whanongo pe ni whaho koe ue Tongatapu ko pe ke pomponia mai Leva ke whamola vai hu Malu'i Koe moni fokia o ku hange koe ku mau o ku ke ngawe ofi ange pe koe ia ki e pot ngawe mo ui. Ka ko maha ko toku maani whai ngā maari e. Pako uhinga ku tu whakataha e pot ngawe mo ui ka uma afu ke pot ngawe ngahe ngawe whaloto whanua na o toko ni mai pe mo pot ngawe polisi ka utawa ene afio. Pe mo ngahi kupe kau aki ke aha whai ngā maari e. Maki nau tolu mo ua pe ai kai ke lava mai ngahi time ke he. Ke nau lava mai Leva ke Huhu Malu'i. Malo pito ana. Have a nice day. Tau hu mai pe ki tua. O kou whanongo o ku kamata ke longolongoa a mai atu a ngari o ku osi mei mau e tau jumping castle. Aia koe tulau watu. Whakamanata tai peki ki motolu koe whika telefoni. Tai totongi koe ni o ku ke lava whitu take a maa ngai whai kiki. Koe noa waluafe taha hiwa. Ai angi te pakai tau ki matapaa koe ni. Moi moi. Moi moi. Nge tata. Te tau te uteo le vaini ke tau hoko atu ki he saiti hoko. Aia ko tu he taimini ko ngele ia no tau iai. Ko ai whatongia pot ngai mo ui. Ia ahoni o au ki he ua. Pea o toe lele foki pepe mo e polokalama Huhu Malu'i ia i fasi. Kliniki koe ni fasi. I mui pe he ako a lau tohi koe ni a whasi. Malo o pito moi moi. I he taim tatau o kui ai foki pe mo e Huhu Malu'i pe koe kau ngawe pot ngawe mo ui. I he Havelu Middle School. O ku hoko atu i he ahoni. O kui ai pe mo i timi i Homa. I he Homa Health Center. Kau maafu ka Fuamotu i he Fuamotu Health Center. O kui ai mo e whamalo ke he tokoni koe ni. Ke iai mo ha senta. Pe koha wheitu ke Huhu Malu'i ia ki nau tolu. Wahenga maufanga. Aia koe holo pentekosi i whangaloto mo siasi tonga ho eiki i whangaloto. Koe whumo i timi nukunuku e haoni. Ka koe ose ni te tau hoko tau ke Digi Square. Tau ki wakai ange peki tua koe ni kamata ke teu pe hoko atu foke e tau polokalama Huhu Malu'i ia ki tau tolu. Ki he Digi Square. Ka te mou mea mai pe taimini. Hange koe whamatala koe na Lokvalu. O ku hoko ai ahonia ko aho ke whatahataha i mai mou tolu koe no mou tali whakaafe ki he polokalama Huhu Malu'i pa koe ai whamalo ke ono po hua kawa mei liku. Pea moi ko silio. I he ngawe lele na olot na tole ke kai ke ngata pe he Huhu Malu'i. Kai ai peha ki i whainga maaria mai longa i whanau ke nau eva mai o mauha fia. I kai ngata pe ai kau kai whoke toko lahi e mātua te nau i loto ki nau tau ke Huhu Malu'i. Koe Huhu Malu'i o ku fia mau ia ki he taha kotoa tau taha walu ki olunga. Aia ka pau te ke i loto koe ka ku whee mau pe whamiri ke nau i heni. Koe ni ukai pe ngahi jumping castles ke toko ni atu. Malo au pito mou mea mai. Mahau ka ta whaaki ko koe ai mo ki tuntunu ai. E pate te ke ki toa peha atai ni ihi heni. Ka stata tau ka aka tau lele angeo wakai a Digi Square. Kakai.
hai o ku ape kai miu te toko lahi angi. Ai ni i kono na lawa mai ki saiti ko ni. Ka tau ki huma ange ki loto ko ni o ku mea mai ai eik minister e ako mo e ako ngā we. Ka koe whafofonga whokia e Tongatapu tolu. Ko ono pohu akawa me iliku. Ko e pou ai pe. Hoko taipe e tau tala no fia e pongpongini ko uhi foki ko pou lahi. O ku o mai ki he pot ngai mo ui me ngai kupe kawaki. Pe aku mea heni. Ai whafofonga Tongatapu tolu ka ko eik minister foki e ako mo e ako ngawe. Ono pohu akawa me iliku. Malo e lau maali e tō ata au pita ngere ia ia. Maro mon. Oi mea fuka neo whai ngofua ke popo. Io mea ulele, mea koe ki ngata pensa inga lea, ngau sai whalu fua pe whanua. Ai mea koe loina e whae whengauk mo put mai mo ui, tō ngā mahuinga ke tau ki whakatokolahi angia ki nau tolu kuhu. Ka koe hunga lahi pia koe ni ngau e aho ni. Ke ai pe koe koe ngā pe koe Huhu, but it's a fun family day. Ke o mai pe o enjoy kau leka pa kia whakamaria ki a nau tolu lahi angia. Ke nā mai wakai ke mau ki nau lava lepa nau Huhu rock koe Huhu. Ai nei unga nei tau mua pe kai ki ngata pe ki hange pe hao Huhu ka aho ki nau mai ai o pawa ki whiawhia mua ki mea ke hati me no moro koni mo malo. Ko kawa me iliku ko loku walo nena o si he nia pe mo e kau whiwhini mo kau tangata o e ko silio. Koe mo ki tunu ia mahalo teu i mui he ka kunau tala mai ko ia pe vave mai pa ko ne ngata pe ko i vi ko ia. Ai o whi mau ke nau vave mai pongpongi ne. Kia mahinga pe whokia ki mea ke tō ke te wona. Koe koe hangi o lau koe hokwai pe nia ko aha ki whawhamiri. Koe ia pe koe lawa mai pa ua maa ki mea to koe pa malo. Koe hunga pe ke niliu me whakawhakau koe kua mea koe li whia Huhu. Koe mea whawhia ke nao mai ai me whanau me whamiri. Ke nao mai ai o spend some time wa ki time mea heni. Koe whito i holo fo koe ni heni. Koe whawhia e whakamari koe ke nao lawa o mai ai. Au hange pe ang kumrane nai taimi ke nau ki feo fo familia ma malo pito eik minister ko ono pohu akawa me iliku ia o ku popo lahi au pito. Ikai ngata pe ai ka whakau foki i he ngahi alea mahau inga ki he komiti whakawhonua koe ne pulei ai ngahi mea whakawhokwha ko NEMC National Emergency Management Committee. Pena ia ngahi whakaukau mo e popo ki he CEO pe mo eiki minister mo ui ke whenga e kakai ke nau kau mai a ki nau tau te ki ke Huhu ke mo ni iko whenmau ke hoani ai hu Malu'i Covid19 wa ke nau kau mai ki he ngahi polokalama aho ni kau ki ma ke hangele ia hange koe mo mea mai ki ai malo au pito e poupou ko e pongpongi ni o ko si whakahape ki ke nau tolu koe nau whia kau mai koe ki hu Malu'i o kutuku atu ni i he Facebook live pea hu mai koe ki heni he pongpongi ni o ku ki ke he ia he ku na asi fola ngahi jumping castles. Ka koe ni te kia i lava hawhi ho wako o si kamata ke ngā unu e ngā ue ko ia pe i he tawhaaki koe ni tau ki wakai ange o koe ai mahala tunu o teu. Ko ngere ia nia. Hongo tangata te kia ke mo malolo moa. Ko e kau tangata poki eni ko lo nau teu ke tari ki motolo ku mo mea mai pe hange ko lau ko hape me ai lava tau tari ki nau tolo ku vave mai ko ia ko ia o ate fa malo ki mo wa henga le mo fa ko lo pe mau na ki ma ku na ki hanga ke he ai ka ku o ate ai fa fe lo to ma fan ko o fa tu pe na hanga fa ko mai mo popo malo opito kau tangata ta hoka tai Leva ki he Digi Square ka ke to apenga hi ata ko alpe tai mi ke to ki to lahi ani mafi te mau hoko mato ki Digi Square te ke o ke fe ka mo ko he vainga o ko pe ki warning sign mahalo ki he mahalo ka ke lava ko le o he ka le ka ko ia ko tana na ko e ka tangata mo e ko lo tana ko tu ke au mai ki he ni ke ki si o ko GPS ngele ia e na ke ako ka GPS ngele ia
Oh, ko awe na GPS ngele ia. Ka ko ha ba kai ki he foto tu yang ngele ia pong ini. Saya udah. Iya. To atu Iya. Ko ia, o kai fo ngai feitu ke ka ke to ata ki ata. Pata fe ngai pe ki Tigi Square. O ko e fra fe ma ke he fokia ki he to utupu. Mahino mai ko e kulupu ene ulahi au pito a ki na tolo ke fe ma ope ke na lava mai ki he Huhu Malu'i. Pe ko to lahi an ko ki mo to le lava mai a honi ko to ko ni ki no Malu'i fra lufua o Tonga ni. Ko e ko fra fe ke mo tolo ko Tigi Square to kamata tuia i he osi ai hongo fulu ka te taulele pe ia wakai ai tu kunga kuyai ai nau te teu ka kongele ia ni pe mo fra Afrika mo to ko ngai fai ki ke o feitu o fai Huhu Malu'i te ke mau ia me he fika tai totongi ko e noa valua fe tahiwa mo pate fai fatongia pe mo Broadcomfm lalu fitu .5 ko e taimini agi to mo me mai ki ai ko kamata ki tu e na he jumping castle sia ai fitu Huhu Malu'i ko ni i ngele ia pe hange ko fra fe ni nai wi kai ki ngata fope i ngele ia fie ma uia e potunga e mo ui ke mo lava mai pe i kai ke fai ngata ai ba o hafe tu ko ni ke mo Huhu Malu'i ai ai ko pompong ini fo ko hange ko fa matara ke ia ko ngania ko lo fo o ua o ku ai to la ke fe ma ke na ka ma ke po kala ma Huhu Malu'i fa mo muita hanga fika ko me he a ta fa o ku ai fa nge au tu puia ta o mo tu asi si ta si hi fo i he wahiva o ke fe ma ke na ka ma ke fo mo i ta o to no aki o no o me le o fe ma o na ko ko ke na lava mai ke na fitu ko ni te mo me mai pe ko e apia ko lau to hingele ia ina ko e apia ko fokia na ia ono po ko ka me li ku mo to lahe ka kai fitu ko ni ka ko fa fe pompong ni ko ke fangata ngata pe ia ki aki na to ko ni ngele ia ko hai pe wo fe mai elia ko ni ia fe mai ka ha po po Huhu Malu'i pe a wai pe mo ngai jumping castle so ko ki papa kiu tunu he ko sirio mo kakai ko lo te tali aki ki moto e time tatao o mahino mai fo ko mau ngai timi ko ni o taki mai sister afutei ai ko ngai timi ke i a honi o ku nau i kolo fo o eni ko ele ia ni ko mai timi ta hai fasi ko malo pe fo ki a Amelia hala ki mata tu pulotu pe mo timi hata so pe mo tina mo ni ko he logistiki na wana foto e ngai feitu ko ni ko taulele ni ki tau tolu e Tigi Square ka ko mo tolu ko ni mo habelu pe ofia tu habelu middle school o lo to fa hoko fokiai ai Huhu Malu'i ko e timi hange pe ko ngai timi ko ni ko kai pe ni ai pe mai ki ai i ngele ia ko e timi e taha i homa i health center o ku ai melaia palei nau sorry pe mo timi ko ia pe te nau fai fatongia pe me he health center o a ki he wa ho ata e time tatau o gai frafe ke mo tol ko ni i fo motu i fo motu health center o glo tonga lele ai por kala ma Huhu Malu'i pe ki ma ufanga o ku ua feitu te mo lava fili ke mo ai ai ko holo ko ni pentekosi i fangaloto o ku iai ai timi ai pa ai mo timi e siasi tonga ho eiki i whangaloto. Ko e aho toko naki foki eni ko e aho ni mo ua au pito ai a tongani ngahi teu ko ni ki he sāpate ka ku
o ate whakawhia me he potunga e mo ui ko hiko e aha whakaeni o ku ki a tā ngai me ngā ue pia mo hea ko ki nau tōlu ko inu whi mau ke nau kau mai ki hu Malu'i ka mata pe me he tau taha walu ki o lunga au tau lele tato he taimini i he hala tu pou la hi whokieni i ngele ia konga nia kolofo o ua pia o ku o sileli matangi te teo e pako ka mata hu Malu'i ia ko eni i ngele ia ua ko tau lele atu eni o kuai pia mo e kliniki mo ui pako e health center health clinic i Fasi o ku whakahoko pia mo e porokalama Huhu Malu'i ia i he pongpongini i kai ngata pia e kuai mo e timi ia o takai holo i nuku nuku pia pehe foki ki he Digi Square ko he Digi Square ene o tau whainga ki he taimini o atu foki ai whakamanatu ko e uhinga fu umaho i ngai Huhu Malu'i he taimini ko hiu kuai ngai ofa ia o mai me tu apure anga ko e ofa me siapani na o mai ai ngai Huhu Malu'i ko e ofa me New Zealand ko e ofa a Australia pea o ku lave monu foka Tonga ni ia i he tokoni lahi ai COVAX tokoni mai ai WHO Dr. Yutaro Setoya pea mo ngahi alelea ngai fitu lahi foki mamani nau fie mau ai Huhu Malu'i ko koe whonua ne na tuku ki langi pea ku tau tai maari he ngai ofa koe ni mei muri o mau mai Huhu Malu'i ke lava o tofu kato aia tongani i kai ngata pea i kai o mai Huhu Malu'i o fie mau he ngai whonua o mai tai to tongi e pau tau whamalo ai ki he Egg Minister mo ui Honorable Associate Professor Amelia Afo Amango Tuipulotu i he tataklelei pea mo ik pale mia mo pule anga ke lava o mai e ngai Huhu Malu'i ko ni peheni pe tau kosi na tau whanongo whukpe ki he ongona mai ngahi ongo whamamahi tu apule anga whalolo mai whakaukau tu kai kia hawhai to ka pau te tau whakafoke tau whakaukau pea mo tau manatu ki he tau kosi ko e Covid taha iwana i he ni kane te i mamani ka te ki ai ha ngahi Huhu Malu'i ka ko eni e tauni o tau lave monu kua o mai ai Huhu Malu'i pea e lava pe tofu atongani ka ko he ni Huhu Malu'i o to ni i hia hangi ko whamatala Dr. Ofa Tukia kua o e toko taha mano ka kai peke nau hao na tolu ia ki Huhu Malu'i ni hia ia neuhu nau ilo pe na toki ai pak nau popo ki ai ka na nau mo ua pea ko enu tamai ko aho ni me amari anu whakahoko e aho toko nā ki ke nau lele mai ai pe te whakaho vale ki nau tolu ai na wa o mai o kai mo ki jumping castle o kai whangi barbecue pea tau lele mai eni he taimini ki kolo ki he Digi Square o te kia ke kamata e porokalama Huhu Malu'i ai na e tuku pea ki e toki kamata he osi ai hongo fulu ke iaha ki taimi ka koe tau tupu koe aho ni fuwhe mau ke mou i ai koe mātua tahi whanau mo ki nau tolu e kau taki he kolo mo ilo e hani ihu te ki ai ke huhu o ku tali lelei ho o mou toko ni he kone toko lahi ange Huhu koe lelei whakaluku fua ia ki he whonua iai fo ki e whawhetai lahi ki he pou pe mo taki lelei me whale lahi o kau mai ene awhio kau maafo ke tahine kuini ki he porokalama Huhu Malu'i i he taim tatau na e whakahoko mai foki pea mo e pou me he tahine prinsesi ko la tufu i peka tuku aho mo e tapou i hono lakanga ko e pataloni e tau tupa tonga ke lava mai ki nau tolu ko e ni tau tupu tokoni ki hono Malu'i atonga ko e ni ku taua o mai ki he Digi Square iai ki DJ u tā ai ko e tari te ki ai ke kamata e porokalama ai ka ko tau hao e ni ko ni igo no glue holo ka pau ko hana ki miniti te nau lau pena to kolosi ai ke ai ke whainga ta ai mea kon ko Huhu Malu'i ko malo fu ki DJ Cell ko uhi ko nau tokoni mai o mai area ke tau ngai aki he pongpongini ka ko e timi eni ai potu ngai mo ui ko nau i heni ko e teu foki ko eni ke tari e taimi ko ni wa o mai kakai aki nau tolu nau fie kau i he porokalama Huhu Malu'i pate taki hifo pe tala noa ka nau tolu mo pakai i tunga ku ai e nau teu pamalo tai pe ki he Broadcomfm he pou lelei
Malo au pito. O kuonga lelei pe ya. Malo pito kola ipe ke hufanga ngai whatapu ku o si kamata ake tau polo kalama. Kai hoko atu e tau polo kalama koe hono uki aki nau tolu. O kunau whiekau ke polo kalama Huhu Malu'i. O koe ki DJ heni. O kumau i he DJ Square tai ni. Seri hao ange ka ataki ke toko ni mai. Seri ka ataki o ki whakahama i peho hingoa, pia moe whatongia kone o ke whakahau ko mohai o moi heni. Thank you so much for the opportunity. My name is Sarah De Castro. I work at the NCD section and also at the Command Center for the Vaccination COVID. We are here with one of our teams currently at Digital Square. We're just here for more vaccinations today and hoping some people will come by. But yeah, we have a team of, I think there's like 5 of us here. So we're just hoping that more people will come to get vaccinated. Yeah. Malo o pito Seri. O ku mahino mai foki ko e pongpongini e saane. O ku onga lelei atu pe. Ko e pongpongini o ku kamata ke toko lahi manu ko alofa. O mai ki whamatala no ko e haho mo ngaue o ku mo ihenia he pongpongini ko ai te niti o ku tuu. Ko e ngari ko ai pe ke whaingo fuang ke kakai ke nau lava mai o whakahoko e Huhu Malu'i e. Iyo malo a pito. Ko tuko tai nimi ko maunga ko fet iheni ko maman ke te whakakato e Huhu Malu'i. Ko hinga pe ko ke sisi e tau peseti ko e Huhu Malu'i he tai nimi. Pa whema leo ke o maleo ke huhu. He kuto lahe peseti au tike ke o mai na tole ke whai na whakakato na huhu. Wa whahinga ea ke mahau pe ko na uhinga pe aki nau tolu. Ko tu e tai nimi ko le ke kakai ke o mai a huhu. Kai lava ke hawa e tau pota. I tu ko tai. Ai ko ke whakakato ni mo ke yuki pe kakai ke lahi pe kakai tike ke huhu. Malo o pito e saane ko tala noa kon ke pora. Tuai mahalo me ai ko ya ka ko kamata ni ihi ko ni una fe ana tole o tori ni ihi fe folau he no sila o stu ko mai foka ngahi tu un pau ya fe ma o ya ke na Huhu Malu'i. Kai ke tali he no sila ke na he ka o Leva ko Huhu Malu'i. O kai mo ngahi ap ngawe ko sfanongo o fe ma o ke foka hai e na kati Huhu Malu'i. Ka ko ha ko pe ko ta ofi ko feinga nia ke foka malo hi ai tuunga o tau lava matatari ai COVID tahaiwa. Pea mo malo hiange fonua, pea mo fuivi koe ni e lava e AstraZeneca o mai. Aia koe aho ni e sane, o ko wakai atu kai ni iho, tangu pehe mahau te tonge ui atu, pe koe nau Huhu Malu'i koe ai ti pe uwhi mau. Pa te nau hau lewa le sisita i fe. Ki whamatala mange hoko. Ka pau ko hatahi hala o klue hake, ne pehe o ngalo ke o alo Huhu Malu'i. Ko ha me e hoko ka pau e te nau hau ki hen ke Huhu Malu'i. Malo apito ai ko tu ka tani mi ko anga ko mo ki foto tu ai ko feitu ko fai anga ko e lesisita ai o mai ko ke fai ko hu o mai pe me ki IT ki passport ko pe fai nga fa tu pe ka pa ki ke a ko fai nga ni ki ha IT o fa nga fu pe ke o mai ke si ko lo ape fu ke ta malo ai ko feitu fai anga lesisita o tai tai ki ai ko feitu fai anga hu e fa ai ko pa ko ki feitu fai anga ko tari pa fai ki tari ki mi te tahani ma ko nga na ta na me ko ki ai. Iya. Ai ko feitu le wa ko ki na to ko pa te na ki yo fai ngata ia. Ko pe ki feitu ko te na si o mama lo ai pa na to ki a. Wai pe mo tau kau ngawe kau nesi kau tu nau takai mai. Iya. Aku tu tani mi ko mau to kau ngawe kau nesi. Aku mau to kau nesi. Kau nesi pe mau to ko tamsi ko e cheko ngau pe lali pa naki. Ko pa mau ki polisi ta ha. Kau ni me ka to ya. Sane malo au pito na mau to haan mingele ia. O ki ma ke hangele ia wai jumping castle. Wai ki tunu ia ai. Pako whanonga e pehe mo whasi. Kau gai pe mononga mo kina token me pot ngawe polisi. O popo pe hange koe tangata koe heni. Pako gai whamalo ke mo tolu. Ai te mo i heni whangi lau houa pe? Ai te mau tuku mato e wa. Iyo, ok.
Ai e ha te mo ki uki mai ka kai ko he pe wa kai pe wa nau ka ti. Tai puka mea kai winga ki pe ia he wepe mai kai tamasi. E winga ki pe ke o mai ke kina tok te ke whakakato na huhu ke o mai ahu. Malo pito sane pa ko tui ko e mea maho inga ia e mahino ko nuki loto kolo. Ia toko lahi o mahalo ngau ngau helo pe i koloni kana ke kia whainga maari. Ka koe toko naki ko aho ku o whainga maari e ai. Aia ko e tau taha walu ki o lunga Tau taha walu ki o. Pau koe ki whangatangata pe ki nau tolu ko i koloni Tangata hape ku hau ki koloni. Whemau ke upe aha whemai. Malo ki whainga maari angen ke he o mai kakai. Pau koe pe mo ki hina vai ke he taimi ko nau lava mai ai ka pau nau ongo un fie mao Ka kwafo ofa o pito no setapu seriaka. Ka taki ange. Ko koe fo ke wha ngau mai koe me ta whaaki ko ne command center. O whewhe ai tau tupu o ku fu fie mao ki nau tau ke nau kau mai Yes, Mona. At the moment, we have a lot of percentage for the youth people that still needs to be vaccinated, and this is a challenging time for us to try and get all the youth to come down to get vaccinated. And there's still a lot of people that still has to come down. But we really encourage everyone, if you're a youth around here in town, at the moment we're here at Digi Square, come on down, get your vaccination. If you don't have an ID, don't worry about it. We can get you registered and vaccinated at the spot. So, yeah, Mana. Sari, I'm just looking at some of the figures that's being sent in from the command center. Koe wha malo lahi atu ki Tonga ko toa ko uhi. Ko mo tokoni mai o kau mai ke Broadcomfm Huhu Malu'i. E sane, sai fuki koe e Broadcomfm Huhu Malu'i. E neongo e wheitu ko whakahoko ai. O lava pia tā naki kātoa ngahi whika ko ni i he taimi pe ko ia. O hā atu ia pe lava lipoti me he potunga au e mo ui. Pako wakai hifolo tonga tau tala noa ko o si kamata ke o mai ngahi whika. Me he pongpongini pe ko e kau first dose e toko tongi au tolu taha. Ko o si lava mai pe mo e second dose pe koe hoani e whangea ua whape. O atu pe ngahi update ko ni e ahoni. Koe tau mo ada toke Huhu Malu'i. Koe uhi he koe weekend ni. Tene o mai time whiunga ke tau lawa ngai aki ngahi offer pe mo ngahi vaccines mo e doses na o mai me tu apuleanga. Koe offer mai ko tau whonua. Ko mau ai ngahi dosia pe ngahi Huhu Malu'i. Ko mau e kau nesi. Ko mau e kau toke tā. Ko hen mo pot ngai polisi koe pou. Ko tuku mai Digi Cell ai Digi Square o mai ngahi pasi mo kau whakauli me ngahi potu ngau e hange ko potu ngau e whakaloto whonua. Pea ko mau hange ko mo mea mai ki ai ngahi whitu. Ai a koe toi ki whamanatu atu pe i he ahoni, aho toko naki. O ki ai timi i kolofo o, ai i ngele ia. O mo timi i whasi he kliniki mo ui koe npua health clinic. I mui pe he ako lau tuhi whasi. Pea wai moi timi i Havelu Middle School. Wai moi timi he Homa Health Center. Ka umaafo ke timi he Fuamotu Health Center. Pe he fōki ki he holo pentekosi i whangaloto i maufanga. Ko siasi tonga ho e ki i whangaloto. Pea wai moi timi o takai holo i nukunuku. Pea koe timi eni e Digi Square i ahoni. O koe ai mahala ngahi tō utupu moe. Wai ni ihi pe ia. O nau eva halo e ahoni. La pena tō eva mai ki heni. Ta e tō tongi kai Malu'i koe. Ta e tō tongi kai Malu'i koe. Pea koe Malu'i ai pepe mo tongani. Mahalo koe whika koe ni ku ngau e aki he kakai ta e tō tongi ke toi tuka tu peu mahau inga ia koe noa waluafe taha hiwa. Noa waluafe taha hiwa ngau e hoa ua wha. Ai potu ngau mo ui. Ke tuka te ngahi whamatala whalala anga pea mo tonu. Ko ia kai aha ngahi whai ki o e ngahi Broadcomfm koe ni mo whema. Whetutaki ka taki ki he noa waluafe. Taha iwa koe Dr. TK pe mo i timi. Nau tari mai ki aki mo tolu. Ikai ngata pe ai. Whamanata to hoko atai pe mo Broadcomfm he wiki kaha ua. Taki mai sister afu pe mo sister dilema mo kinau tolu. Ka kui mau tolu aho ni mau si tali pe heni. Mo haa ke tau Huhu Malu'i. Mo haa ke tau Malu'i atongani. It's pretty cool to get vaccinated, right? It is cool. Osi vaccinate au, osi vaccinate koe, osi hoani, whai ngofua atu na keke aha palopale mai taha, tika au pito. Pako ilo ea koe kau leka ia ko aiona, ko lala mo kinau tolu, na osi tala holo na tolu ki he tō utupu. When you had it, was it painful? What was it like? Actually, I didn't feel a thing. I didn't even know it happened. Yeah, but Who it was vaccinated you? I'm not sure which nurse was it. I forgot which one, but yeah, one of the nurses did, and yeah,
It just took a few seconds and then done. Very cool. Sane na hu mo ko I ko hene ne fai hu. Oh, ko hu em tahin ko milaya. Ko ene wi homa. Oh, pala now sorry. Iyo. Malo pe. Pag ko lagi kay ko malatu ya ko vale pa ko hanga ko osia. Ka ko hu fo ko ngata pe tongani ko ka maha pai. Gue foka Tongatapu te vita vakasiola ko nio Tongatapu ko ia Tongatapu maleta lolesi ko nio fo ko sione mausia pea ko vava foku ia Dr. Elizabeth Taufateau pea I eu ko Dr. Losana Vuki pea mo ngai timi ke heke ka ko foka fe pe ahoni mo me mai ke ngai feitu ko ni Digi Square ai o lele hu Malu'i lele I kolofo o ko ngele ia pa mo fasi ko Havelu Middle School, Homa Health Center, Fuamotu Health Center, Maufanga, I Pentecosi, pe mo I Tonga hau ki nuku pe mo Digi Square. Ai ko se tapu na hene hata so muna to mo tina. Tau ki fa malo ka ke timi ko ia. Lolo tonga tau malo lo ki tau to ko ai timi ke he ai health. Ia semifinal ko hata so ko tina. Ko hai fa na hene. Ko hata so mo timi ko ia. Na nau hene ko set up ke mo lava mai ko. Mateu teu me ko to. Sai wa mo DJ ko le ke DJ ke kita ka tau tatau atu Leva ko ai ngahi polo kalama e valfit point ni ma I time tatau e ai foki pe mo e ngahi update o ate ahoni I he letio ki mo tolu ka ko e wakai fo ko ki ngahi fika o ko ta mano tupu ia o fie ma o ke Huhu Malu'i ko e fika lahi e ni po ko tau loto tato ke I kai ke hange ko tau honga I ngahi ofa me muri Pea I time tau ki Malu'i po tau whanua. Koe whamalo lahi ki moto le Tonga kotoa. I he ngahi pōpō lele mo whakahoko ki po ngai mo ui. Koe uhi whoki koe ngau whakahoko te Minister, Honorable Associate Professor Amelia whahamanga pulotu kau mafu CEO, Dr. Siale Puloka pe mo toenga o e kau ngawe. E sane ko tau DJ ni o ngali o ku maau mai. O ate whamalo ke Tonga katoa mo whakaafe. Huhu Malu'i, it's cool. Mo hao mo tole ke ta Huhu Malu'i. It's cool to be vaccinated. O whaatu, malo. Malo mona. Oku uki peta ui peta o kakai dan malo au pita. Tadi pe le tio